Dijalo, ubačaj Dijala. Propuštena lopta prema Siguru. Sigur! Gol! 1:0 vodi Hajduk. Niko Kristijan Sigur bacio je tribine Poljuda u liniju u 54. minuti. Isplatio se pritisak Hajduka koji je preselio igru pred Dinamov šestesterac. Idemo to vidjeti još jednom. Dijalo je prošao po toj desnoj strani. Prizemna lopta koja prolazi. Kalik je propušta.